So, okay, input side. I will go through okay, we go through yang ni lah. So basically ini you punya input section, ada signal ke tak? Alright. Sekarang ni ada signal sebab kita dah patch dekat input 1. Alright. You boleh buat direct out. Direct out saya takkan explain sebab ini maybe you nak guna untuk hantar ke board lain. So biasanya kalau macam concert, bila diorang pakai digital board, ada 2 mixer. Satu FOH, satu monitor punya mixer. So ada 2 engineer akan bekerja untuk buat benda yang berbeza. But at the same time sebenarnya board ni seorang pun boleh buat 2 kerja lah. Tapi biasanya big shows akan ada monitor engineer sendiri yang handle performance. Okay, direct out ni tu function dia lah. Kita boleh hantar raw signal yang tak diproses, gain semua tak ada adjust, kita hantar direct dekat board tu atau hantar ke IO box kita. Alright. Ada delay, you boleh adjust delay time. And then yang logo ni is actually Dan Dugan Auto Mixer. Second mixer tu susah ke nak? Maksudnya? Biasa kalau event dia akan ada satu band dia tu. In case dia nak control sendiri kan, itu maksud dia kan. Dia letak satu mixer dia. Saya katalah situ ada satu band dengan lepas tu kita nak, dia ada satu mixer kat situ. Okay. Itu maksud dia tadi nak buat second. Ya. Itu susah kalau nak buat. Tak susah tapi kena ada pre configuration lah. And then maksudnya apa yang masuk dekat sini akan hantar kat board tu dia akan hantar out. Kalau tu yang masuk kau tadi Wan, itu dia masuk kat sini. Tak siapa dia kontrol sendiri yang second out direct tadi je. Kalau direct out ni dia hantar data dari sini ke sana audio. Yang maksud kau tadi yang kalau ada band dia masuk kat sini baru kita naik ke atas kan. Second mixer maksud dia ada dia kontrol sendiri. Second mixer maknanya yang ni kena kat sana. Baru ada mixer baru kat sini. Out direct ke mixer dia lah maksudnya. Dia yang kontrol. Tak, ini lah. maksudnya direct out ni dia punya maksud. Yang kita in ni masuk kat sini, yang dah sedia ada kita keluarkan. Kita hantar data audio tu keluar, bukannya yang band tu masuk ke sini. Direct out tu bukan yang tu. Dia mungkin masuk line lah kalau yang kau cakap dari satu mixer yang lain tu. Yang aku faham lah. Betul. So dia ada satu band sana. Dia ada satu band kat sana. Wan maksudkan ni ada satu band kat sana, dia ada satu mixer. Lepas tu audio dia tu dihantar kat sini untuk kita keluarkan ke main hall semua. Itu maksud Iwan tu. Boleh tak buat macam tu? Ada satu mixer kat sana untuk satu band. Lepas tu output dia kita ambil kat sini untuk kita keluarkan kat tak, dia ada way around. Sini handle speaker besar. Yalah, itulah maksudnya. Ya. Kita nak macam mana nak buat? Dia punya mix sana dulu. Dia hantar kat sini output. No. Tak boleh. We don't do that. Kenapa tak buat macam tu? Sebab dia sepatutnya dengan speaker ni. Apa yang function monitor engineer adalah handle stage saja. Yang kita set ni mix mon ni, which is kita yang buat sendiri, kita yang hantar ke monitor. Right? Tu tak apa. I tak rasa you guys takkan guna man. Tapi it's capable of doing that lah. Alright. So ini send, saya akan explain send later. And then we have gain biasa. Plus 48 is phantom power. Sebelah plus 48 ni adalah polarity reverse. Polarity reverse. Bukan. Polar reverse. Let's say input you smart LTE
solder. Terbalik. Itu salah. Bukan. Buatnya lah. SLR kadang kita tak tahu. So Satu dengar ke dua, apa dua hal ke lain satu. ni kan. Kita boleh Dia boleh flip polarity boleh tu. boleh buat sini. Tak perlu buka cabut lah maksudnya. Tapi kena tahu hot and cold you terbalik lah. Bukan ground tu. Alright. Dia flip polarity. Maknanya kalau Tiga tu lah, 1 2 3 terbalik lah maksudnya. 2 3. bila kita tengok sine wave tu, sine wave kan, dia boleh flip. So at times biasanya flip polarity ni engineer akan guna bila dia guna a same microphone. Let's say dekat snare drum biasanya diorang akan pakai dekat snare atau ni untuk creative ones lah, pakai kat snare drum atau amplifier gitar ke bass ke, dia pakai mic yang sama tapi position lain. So buat apa kita nak ada signal yang sama? At times diorang pakai untuk buat sound tu lebih solid, dia akan flip polarity tu tau. Dia, tapi kalau you completely flip polarity sama, dia akan ada cancelling. So selalunya diorang akan slightly position lain sikit, jauh sikit, dia flip ada rasa macam bunyi tu ada solid lagi tau. Yalah, Really saya faham, depends. Biasanya diorang akan pakai mic yang sama lah. So polarity you boleh guna untuk creativity atau untuk line check lah, untuk tak payah buka solid solder balik and then flip. Alright, polarity. Lepas tu ni you punya dynamics, you punya compressor lah. Alright, biasanya untuk Yamaha mixer ada every channels ada 2 compressor and then gate. You boleh tukar, you boleh guna at the same time atau it's really up to you. Alright, aside from that ada EQ. Alright, ada EQ. And then selain daripada EQ ni ada effects rack. Alright, insert punya rack. Kalau you nak letak grafik EQ ke boleh. Alright, nanti saya tunjuk. Okay, pen kiri kanan, center, ni semua tahu So ST ni adalah master mana you nak hantar. So let's say yang sekarang kita hantar ke main speaker kita dekat STA lah. STB ni tak patch, tak guna Jadi yang dia biru nampak menyala tu maknanya maksudnya dia hantar kat situ lah. Betul. Okey. Kalau let's say mic tak ada sekarang, check just 1 2 check 1 2. Let's say you dah check apa ni, dah on semua tapi tak keluar, maknanya dia tak send dekat master stereo. Okay. Alright, Klik kat situ je pun boleh kan. ya. Or kalau kat global view ni dekat atas ni lah. Alright, check 1 2. So kita punya view ni semua sama dengan view ni lah, just the orientation tak sama. Ya susunan dah. Alright, Yang tadi daripada yang ni Tak, ini dia dibesarkan saja. Kalau kami nampak Komen apa? ni sikit lah sebab yang tadi tersusun elok kan. Okey. Ya. Type Dia kita guna biasa-biasa lama-lama nanti okey lah. EQ dia ni, type ni kan ada banyak benda. ya, ini untuk dia punya smoothing. Alright, smoothing untuk EQ lah. Alright, just display, untuk display ni saja. Kalau malas tu kan boleh pilih mana satu. Kalau rajin kau adjust lah. So bila you tekan home ni, you boleh view dalam processing ni sendiri bila you alright. So biasanya let's say brand lain pun mixer lain pun ada RTA ni lah untuk tengok check 1 2. So you boleh view capsule you okay ke, you boleh check lah. Let's say kalau you play music pun dia akan tunjuk all the graph Contoh kalau dah ada mic ni,
dia nak effect pula kan. Dia effect dia dekat mana? Nanti saya tunjuk. Itu nanti you pening. So kadang ni worker lah, biasa worker kamu. Dia kena keluar kot kan. Macam ni juga. Siapa yang apa Soundcraft hari tu? Ya. Reverb dia kena tambah kat luar. Ya. Masukkan baru kita send dia. Ya. Oh, So Allah. dia punya cara sama. Sama, but you dalam board ni banyak lah effects. So biasanya effects dekat rack ni. So you ada premium, you ada effects, standard effects dengan what type of EQ lah. So benda ni semua you boleh assign tau. So sekarang blank lagi, you tak assign lagi. Alright? Cara nak assign tu tahu. But I akan tunjuk yang paling simple, which is effects grouping lah. So you boleh hantar and then send. Sebab effects rack ni back in the day sebelum ada digital console, effects rack semua dekat luar. So diorang pakai analog mixer diorang keluar, masuk processor effects tu, lepas tu output effects tu masuk balik analog board tu. So dia ada effects bank lagi satu. So dia campur inputs, output ke processor, masuk balik dekat board untuk control berapa banyak reverb dia nak. So you kena ada clear picture lah, sebab effects rack dia ada input dengan output juga. Berapa banyak you nak hantar, dia ada wet and dry lah. Kita panggil input dan output tu wet and dry. So effects nanti. Sebab tu yang paling excited semua orang nak karaoke. Event tu lah. Event minta Mau ikut mana ikut tak ada. Tapi routing dia a bit macam confusing, tapi I cuba explain simplified lah untuk you guys, so that you guys tahu macam mana nak apply. Sebab at times dekat monitor dekat monitor pun dorang nak kan, dry sangat lah. So nanti saya akan tunjuk. Oh betul lah. Maknanya dia dua keluar lah. Satu kat ST, satu kat monitor, kan? Supaya dia dengar. Sebab dekat master biasanya output, mana-mana output dah akan terus hantar input sini dah akan terus by default dia akan hantar kat sini. So effects dah memang automatically akan masuk. Yeah. So kalau tak ada tu, maybe you punya setting ada something wrong. Alright. Okay, I think untuk input side, selain daripada tu, dari gain, patching adalah sangat crucial. So you guys kena faham, untuk kita punya sistem sekarang ni, you guys punya sistem ada macam abang request kita nak pakai utilize all the board punya inputs kan, and also you punya IO punya inputs similarly dengan outputs. Sebab output untuk board ni kita ada hantar dekat foyer dengan atas. Alright. Also kita nak utilize output situ. So dia ada campuran physical in dengan Dante. Dante maksud saya dari IO lah. Dante is digital lah, semua inputs. Memang kita cucuk dekat situ is physical input analog, tapi dia hantar ke sini is digital lah. Okay, so patching, let's say you nak tukar benda tu. So sekarang kita set 1 to 16 up until here is physical. Untuk Yamaha board kita panggil Omni. Omni is you punya on-board input. Alright. So kalau kita pergi input 1, macam sekarang kita patch wireless ni ke sini kan, 1 and 2. So you punya patching, sebab board ni dia flexible tau, you boleh patch channel 1, tapi you sebenarnya nak pakai Omni 8 pun boleh, tak kisah. Tapi switch kat sini nombor 8. Ya. By default sini akan set channel 1 Omni 1, channel 2 Omni 2. So as you can see, bila kita pergi sini,
ada macam-macam input selection tau. So Omni is physical, Dante is your digital lah. As you can see, Dante sampai 144. And then aside from that, you boleh pakai USB in. Kalau USB in, dekat mana kalau? Dekat belakang ni. Oh, ada belakang. Ya, ada tulis USB host. Ada berapa? Ah, Satu. Ada 18. 18. Oh, mana laptop terus pakai ni lah, contoh laptop kan? Ya. Oh, kita pilih situ lah. Ya. So USB you boleh utilize, Mana kita tak payah kabel. dia pakai USB-C. Oh, USB-C. Oh. So kalau you nak hantarlah audio, you boleh cucuk USB je USB. Sebab dari sekarang apa-apa. Apple pun laptop baru semua dah tak ada. Tu jack kan? Oh, mana pakai ni lah. Ya. Tapi kena select dalam tu lah USB kan? Ya. Let's say Kita try. mana? Wah, ni. You kena pakai USB-C ni. Tolong Cem. Sekarang semua dah tak ada port. Oh, tak ada jack. Sini. Suara tak ada masalah. Jelas. Boleh. Dia ada Omni port ni dan stage port. USB yang ni. USB sini. Alright. So PY slot is actually you punya card. Sekarang you boleh extend untuk pakai, let's say macam untuk recording, pakai you punya DAW software recording, you perlu utilize, you nak record banyak track, hundreds of tracks kan. Untuk PY slot boleh support up until 64 channel. Untuk USB yang direct ni boleh pakai 18 je. So you boleh record masuk DAW 18 channel. Alright. And then you pun boleh hantar audio, let's say you ada buat you punya ni lah, I pakai DAW, I pakai Reaper. Untuk Yamaha, dia yang software DAW yang diorang pakai is actually Cubase. Tapi biasanya Cubase software dia kena beli. Alright. So I tak pakai tu lah. So let's say you ada set track by track kan. Say macam ni kan. Ini is 16. So you boleh hantar track by track ni masuk sini. Virtual sound check ke, let's say ada event, you dah record, you boleh masuk balik ke dalam board ni. This one is another topic. So let's say you dah cucuk USB you, supposedly dia dah jadi macam you punya board ni dah jadi audio interface. Biasanya dekat komputer you akan keluar lah output you boleh pilih lah. Oh, pilih yang Output kan, kalau output speaker keluar dekat speaker laptop saya kan. So line out, you boleh select line out, and then let's say I play some music. I play something. See, automatically ada naik ni lah. Maknanya dari komputer saya boleh hantar USB. So volume pun dari sini. Alright. So tapi kita tak patch lagi channel mana. Ya, tak hantar. Alright. So Oh ni yang panggil assign ni kan. so that's how you assign. Saya boleh assign sekarang analog Omni One ni saya tukar USB 1 and 2. So sini dah jadi I punya source lah. We can do that. Sekarang is Omni 1 and 2, kita tukar USB to USB 1, USB 2. So untuk inputs tu boleh assign satu je. Alright, let's say I nak, dia akan pergi ke Omni One ni. USB dia dah disable lah. Input sentiasa satu saja. You tak boleh force analog yang Omni satu dengan komputer at the same time in the same inputs. Which is
not possible. Satu fader, masuk satu fader tak boleh banyak. Tak boleh berbagai source. Even so you ada banyak option. You kena select satu je. So now I select USB. Padahal kita punya Omni pun ada input ni. Tapi sekarang kalau saya naik satu kan. Kan Omni One saya tahu yang ni mic ni. Saya naik check. Sorry saya dah patch ni pula. Patch takkan ada lah. Check. Check. Takkan ada. Alright. Sebab kita dah patch. Sebab dah dia jadikan Tak. fader Sekarang ni, tak ada patch apa-apa. So bila tak patch apa-apa, atas ni akan kosong. Alright. Kalau kita switch, oh ini dah ada patch ni, Omni 3. Dia akan tunjuk lah. Sekarang 1 dan 2 tak ada apa. Alright. So if I want to use my USB, you boleh lah assign kat input lain lah, kalau you nak utilize kan. Sebab sekarang kita dah set sepatutnya 1 sampai 16 kita nak pakai physical in. Tapi up to you lah, you nak guna macam mana. It's really up to you. So benda ni important untuk faham, so that bila abang ni operate the board and then dia tak datang the next day ke, you masuk, you tahu where to check. Kenapa tak bunyi ni? Hello check, hello. Rupanya tak patch lagi. ke dia dah tukar tadi Omni jadi Dah, USB. betul. Kan. So it's important to understand how the input patching lah. Sama juga dengan output. Output pun kita boleh patch. The differences about the output, you boleh patch multiple outputs. You boleh set output, let's say mix 1, you boleh hantar ke banyak outputs. You boleh mix 1, you boleh hantar ke 12 output. The same signal, input signal. Alright, so patching, okay. Kita set balik. So lah, USB lah. Okay. So sorry. So, bila you nak buat adjustment tu, you kena select. Oh, kena select dulu. Macam saya tadi dah tersilap dah ni. Alright. Okay, faham. Channel 2 saya pergi patch USB 1, which is not something that I want to do. Tapi if you want to quickly adjust, you boleh terus tekan USB 1 then USB 2 for kita assign dekat situ, lepas tu kita select macam tu lah. ya. Select dulu baru sign. Kita assign dulu ke select. Select Dulu baru assign. sebab you nak buat adjustment, you kena, let's say untuk channel tu, you nak buat adjustment untuk tu, you kena select. Select dulu baru Select channel dia assign dulu. mana-mana lah. Ya. So let's say sekarang I tekan ni channel 12, dia pergi dekat Omni 12, which is lain lah. So you boleh tekan select the channel, dia pergi balik USB. Alright, so untuk double check quickly, you boleh pergi sini, use this method to check, atau you boleh pergi dekat patch ni. So this is the overview lah. So dekat view overview ni, you boleh tengok input dia dekat mana. So here you will determine mana USB 1, channel 1 is USB 1, channel 2 is USB 2. Alright, the rest, channel 3 is Omni. Sampai ke channel 17 is already Dante. What does that mean? Apa maksudnya? Digital lah. Digital apa yang Yes. stage box tu. Alright, kita dah ambil dari stage box. Bulan 17 sama lah kan. Right? Oh, maksudnya 17 lah. Hmm. 17 dekat board, tapi input dia physically dekat channel 1 IO box tu. Dia flexible, you boleh buat. Tapi kita buat macam tu lah sebab abang ni request. Betul lah. Supaya tak pening. Dia sambung terus situ. So that's why I say benda ni dia flexible, it's really up to you. You boleh assign macam mana pun. Let's say tomorrow you nak buat 1 to 16 is all from IO. And then 17 and the rest kan. Kita punya 17 and the rest inputs. You nak buat 17 and the rest semua physical pula, it's really up to you. Tapi patching tu you kena tahulah. Dia ni macam ni.
kau tahu laman web tak? Button ni kau letak yang mana-mana kau nak. Macam link lah. Shortcut. Kau ambil dia punya alamat tu, masuk, kau tekan pop keluar benda tu kan. Dia lebih kurang tu lah. Kan? Laman web. Can they also do a custom page? Kalau press that custom page, fader one also can kan? Walaupun the patch is ikut our plan, original plan, tapi custom page dia lain juga. Boleh? Kita macam Chen explain tu, kita boleh set, tapi that's kita boleh buat dekat Dante je Chen, that one. So kita boleh create a scene for IO ni, Dante patch ni. Kita boleh set up a scene within the Dante, tapi on the physical board Omni you kena patch juga physically, sebab dia ada dua benda, software patch dengan hardware patch. Alright, hardware patch is you patch you punya physical input. Software patch is the routing Dante. Untuk Yamaha console memang ada dua patching you kena go through. Alright, so yang Chen cakap tadi tu, kita set library scene. So let's say you ada 3 stage box, maybe stage box 1, stage box 2, 3, you boleh tukar dia punya Dante routing tu automatically. Let's say one day you wanna set stage box 1 as the primary, 2 as secondary, but some days yang stage box 2 tu you nak pakai as primary. You boleh create a scene and then automatically dia buat patching tu untuk you. Sebab patching ni it takes a bit of time. Software patch maksud saya ni lah, sebab sekarang I dah configure untuk you. Alright, transmitting dengan receiving end dia. Let's say sekarang kita ambil dari stage box tu masuk ke sini, is IO box send to here. So PO is your IO box. IO. Send to our IO is sending to our DM7. You see, channel 1 dah masuk 1 dekat sini. Ini is a software patch lah. Right, kita dah patch. So ni tak apa, nanti kita get into. And then this one is a bit confusing, tapi I hope you guys can operate dulu. Yeah. So actually I would recommend patching ni kita jangan kacau sangat lah. Tapi you need to know dia punya dia punya basic. Alright, and then basic dia maksud saya you kena ada understanding macam mana sistem ni works lah. So is it clear? Macam sekarang kita hantar IO tu masuk ke sini. Board ni kan, inputs dia. Kalau output, kita nak hantar board ke IO. So communication dia macam tu. Okay. Kalau tak apa, nanti kita akan revise lah bahagian patching ni semua. So sekarang kita basic operation So patching ni saya explain tadi, dia punya input paling senang sekarang satu, you tahu input 1 to 16 is all here on the board, physical board ni belakang ni, and the rest which is I pun dah color code channel 17 up until 32, which is the next 16 is all input dekat sana. Alright? Yeah. Nanti untuk link saya akan tunjuk macam mana you nak make sure board you bercakap dengan IO. Okay. Sebab at times ada orang kacau ke apa benda tu, dia tak bercakap tau. So where to check, I akan explain nanti kejap lagi. So now input side okay? Okay, input side okay. So output pula. Output kita ada mix